Satu porsi full loh beneran. Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Ini Mama baru aja pulang belanja sama abang. Dan setelah sekian purnama akhirnya kita bakalan makan soto ayam lagi. Kebetulan Mama lihat ada file dada ayam gitu ya. Jadi bakalan kita buat soto deh. Sotonya Mama sih very simple. Beneran simple banget sih aku kalau bikin soto ya. Ya begitu deh, gampang, cuma bawang merah, bawang putih, dan bumbu yang lain udah tinggal dicemplang-cemplung aja gitu. Dan ini tuh sebenarnya udah jam 11 kurang, sementara Kidos di rumah 1 jam lagi. Terus Mama kalau makan soto ayam tuh mesti komplit, juga harus ada perkedel kentangnya segala macam. Ya ampun, ini karena kita ada urusan tadi pagi, terus lanjut ke supermarket dan tiba-tiba pengen makan soto. Ini siapa ini lagi makan? Laper ya. Oke, ini jadi ada 3 bungkus, 3 box kayak gini nih. Ini file ayam gitu. Mau ada beli 3 box dan jatuh. Dan sekarang mari kita masak. Ini Kidos pulang sekolah pasti lapar banget, gengs. Setelah sekian lama loh, mereka ini pasti super excited ngelihat soto ayam. Ini dia, gengs, rebusan sotonya kita. Jadi ada serai, ada lengkuas, ada daun jeruk, dan ini sama kunyit bubuk ya, makanya warnanya gini banget. Terus nanti dia berubah sendiri kok. Terus ini dada ayamnya udah Mama rebus juga. Dan sekarang kita masukin si bumbu halus. Ini dia bumbu halusnya. Jadi ini bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Itu aja. Terus nanti ini Mama cemplungin lagi sedikit jahe ya, 1 ruas jahe gitu. Karena kalau dihalusin itu rasanya terlalu intensif dan si Kidos itu rada-rada sensi hidungnya. Kecuali nyium ikan asin ya, mereka doyan. Sama sambal terasi. Tapi kalau jahe gimana gitu. Kayak gini. Ya udah Mama ambil jahenya dulu deh. Terus nanti kita cemplungin juga ke sini. Akhirnya kelar juga soto ayamnya Mama dengan segala perintilannya. Biar Mama kasih lihat ke kalian semua. Jadi ini udah mangkok-mangkok kita. Dan Mama kalau makan soto ayam itu demen banget pakai kol iris. Cuma kali ini kita pakai kolnya kol yang merah gini, gengs. Ini juga enak banget rasanya. Terus di sini ada daun seleri dan daun bawang iris, ada tomat, ada telur, ada lemon, dan ini dia dada ayamnya setelah direbus Mama panggang di oven sampai dia kering seperti ini. Tuh kayak gini. Ini Mama panggang di oven aja dia sampai kulitnya crispy. Lalu ini dia sih kuah soto. Oh iya, suun. Mama juga udah bikin suun. Lupa kasih lihat kalian mana ya suunnya ya. Tada, jadi pakai soun juga. Dan pastinya ada perkedel kentang. Ya wis, ini mau Mama siapin semuanya biar nanti sotonya nggak panas banget ya. Karena nasinya pun baru matang. Ini mangkok sotonya udah Mama kasih nasi dan suun dan irisan ayam. Sekarang kita kasih telur. Horas mentah. Tuh. Si kocik itu kenapa begitu? Manja banget. Hah? Jatuh kayak gini. Terus kita kasih daun seleri. Dan kita kasih daun bawang. Dan kita kasih perkedel. Oh, yummy. Soto ayam ala Mama.
Yang untuk aku dan abang kita kasih kol. Nanti Kiddos bisa mutusin sendiri mereka mau pakai kol apa enggak. Hai gengs. Hai. Makan, makan, Makan. Nu inte nu. Yum, yum. Paprika, finisha, makan. Mama, selamat Selamat makan. Mahlzeit. Mahlzeit, aber von der Löffel, aber man holt die schon. Oder das hier lilande. Ah, das ist kein Problem. Makasih. Sama, kamu juga kocik yang besar. Ini buat sambal. Willst du das Ding? Oh ja. Gut. Oh ja. Ouch. Wow. Mau kecap manis. Kecap manis. Schau mal. Kocik. Das war Kecap. Punya mama. Ini ada lemon. Yum, yum. Ja. Danke. Was ist der Löffel weg, das Backen? Kecap manis. Ini yang mau kol Kiddos. Kalau kalian mau kol, mau bisa. Du brauchst auch, oder? Nggak tahu deh. Celemek. Genau, Kopfschütze. Wah, Was ist Louis? Was denn? apa? Mau kol? Ya ambil. Mama bilang punya kalian dipisah. Ini saya mau lemon. Das Gemüsesuppe. Soto ayam. Das war ja. Eier. Soto ayam. Mantap. 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 Tap, tap. Tap, 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 tap. Eine so Gemüsesuppe mit Nudeln. So, jaketnya dibuka, Denayaka. Hier steht eine Jacke. Sugi masih pakai jaket. Kok kayak agak gelap gitu ya? Mama pakai sambal. Gak sempat bikin sambal sendiri. Gut, ja. Ini super spicy. Ja. Ini soto super kilat ya guys. Gak ada kerupuk. Berapa lama ya mama? 1,5 jam masak. Wow. Pakai kol merah. Yummy. Mama tim aduk. Mama kalau makan soto sama bubur ayam, mama itu tim aduk. Wah, mantap banget. Det var ja. Lemon. Så lange kan soto guys, enggak? Och Reis. Och gott auch heute Brot. Udah lama banget nggak makan soto, ya ampun. Gut, Kocik. Pedas. Aku nggak ada gelas lagi. Perintilannya dari A sampai Z ya, gengs. Banyak banget kalau bikin soto. Zoe gimana di sekolah? Mama. Schön. Ich glaube, Ja, Mensa. Kotik. Okay. Hah? Und so steht. Wirklich? Hah? Vogelgeräusch, das war Handy. Ah, Handy. Und Mama. Lagi. Oh. Mama. Steht Kocik. Und die Paprika, die lassen die über. Bei meinen Klasse sind immer laute Kinder. Die sind immer leise, aber die hören mich einfach nicht. So, aber du bist leise, du bist brav. Wir sind die ganze Zeit leise. Aber die Kinder waren Ja, immer sehr gut. laut. Ya, naik sepeda kita nih, goes. Cuacanya tuh terang banget. Oh, wir haben Kürbiswunder. Mama holen. Satu porsi kenyang. Na, guck mal, das ist auch viel Müll.
Ist cool. Mhm. Mama. Ja. Was dir Hab so dich hier? lieb. Hab dich auch lieb. Hab dich auch den Monat an. Der Mund ist anders. Hab dich lieb. Hab Ich auch lieb. Kata Kocik, mulutnya itu berbeda. Berbeda gimana sih? Da kommt. Coba lihat itu gimana? Di mana? Jetzt hat das kein dalam kring. Ya gini loh bikin sini gini. Situ lihat ini enggak? Iya. Ja. Ya, Ja, lah. loh sendoknya gini loh, Sif. Schau nicht. Nicht Kann man auch. So kann man auch. Kayak Sam juga bisa. Ini lu nari gini tuh. Makan. Coba lihat di situ, bikin. Sama dah. Super. Nah, pintar, bravo. Itu baru bravo. Pintar. aku di Löffel machen. Iya. Satu porsi full loh beneran. Makasih sayang, makasih Mama. Inong. Makasih Inang. Sama-sama. Makasih Inang. Wang wang. I love you Mom. Inong Zoe und Inong Sam. Inong Sam, Inong Zoe, Inong Louie. Inong Kocik. Nih kocek Louis. Oh, Inong Louie. Louie ya. Inong Sam, Inong Zoe, Inong Inong Louie. Kocek. Oke. Inang Sam. Ya, bei uns in Indonesien gitu ya. Nanti. Semua ngomong Ya rebutan. Mama, ya kocek ist Was da? sauer. Nah, So kocek ist Englisch. Indonesis. Indo-Englisch. Indonesis. Indonesisch. Oke? Kocek ist Deutsch. Mama, ist Louis Name Englisch oder Deutsch? Englisch. Louis nama is Französisch. Französisch. Louis Nama Louis is itu Englisch. nama orang Louis itu kebanyakan Zoe's nama orang Name Prancis. ist auch ein bisschen Französisch eigentlich. Zoe Französisch Englisch. Jadi Zoe itu ya Aber mein bahasa Name ist Inggris. wirklich Zoe ist Englisch. Englisch. So. Ah, ist so Französisch. Wie. Mon ami. Oh, me, my friend. Also sehr Mon ami français. wie? Oui. Gimana oui? Ich kann ein bisschen Spanisch. Un solamente un poco español. Also, Un poco, ein bisschen. Was? Un poco, Un poco, ein bisschen. ein bisschen, little bit, sedikit. Sedikit. mein Name ist aus Englisch. Mama, Tata. Mama kakak. Mama, Mantap. Mwah. Jong. Sehr gut. Debak. Debongnya temperamen gitu ya, temperamen. So, sagen wir jetzt. Ya Udin, ini kita mau lanjut. Ya, makan dulu ya. Makan Zoe? dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Dan habis ini kita bakalan goreng. Ja, kennt ihr. Makan dulu ya, gitu. Mama, dulu ya. Ya wes, ini dapur juga berantakan dengan soto beserta perintilannya. Thank you. Thank you for watching. See you. Next time. See you next time. Bye guys. Bye, gangs. I love you. Oh iya. Oh. Bye, gangs. Bye guys. Oh. Okay. Bye, gangs. Bye. Bye, bye.
Wih, Zoe. Achtung, das ist ein Unterschied, gell? Wih, mantap. Gut, ha? Zitronisch. Ada yang menghilang di balik mangkok. Bye, Menti.